Nedelja, 1. februar, 14 sati, na upravo ovom kanalu. Nešto odlično. Tako da, nemojte propustiti. Veliki pozdrav državo i dobrodošli u novi video. Danas, show. O čemu se radi? Prije nekoliko vremena, Baka Prase je reagovao na Kako lako. I da, znam da kasnim. I također, znam da je većina vas to vidjela. E sad, ja sam taj live stream odgledao, izvukao sam najbitnije dijelove, bez da išta izvlačim iz konteksta, koji bi trebali pogledati da vidimo što on to zapravo tu rekao i koliko nije ispoštovao svoje riječi i koliko nas laže. Da, ukoliko mislite da sam nešto izmislio, slobodno pogledajte cijeli live stream i vidjet ćete da sve što kažem u ovom videu sam je više nego upravo. A vi ukoliko još uvijek niste lajkite video i supec na kanal i naravno zapratite na Instagram i postite na svim ostalim društvenim mrežama. Dugo da ne dužim, idemo vidjeti šta je Baka tu imao za reći. Počeo sam od početka streama, čisto da se zna, da ne bude kasnije nismo znali. Na početku streama govori kako će u tom live streamu reagirati na Kako lako, drama salama. Što su svi čekali i to više od 6 godina. Također ispominje kako su ljudi prije 6 godina pričali da je to video koji je njega uništio. Danas ćemo reagirati na video za koji ljudi kažu da je meni okončao karijeru koja, kao što vidite, mučno. Ono što on radi u tom trenutku je klasičan Bakin potez. Da dokaže da mu niko ne može ništa i da je on u pravu, vadi i pokazuje možda čak i jedinu stvar koja ga može izvući iz ovakve situacije. Drži razlog u čega su zajedno. Pare, da. I da budem precizniji, ne neke parice. Vadi pare za koje većina ljudi mora raditi cijeli život. I drži ih u samo jednom kadru. Za vas koji gledate ovaj klip, ovo su inače sve evri. 374.000 evra. I nakon cijelog performansa i pokazivanja da ipak nešto vrijedi i da nije ono što ljudi misle za njega da je, napokon on kreće raditi ono što je rekao da će raditi. Da vidimo šta je to drama salama. Kratak uvod za vas koji ne znate o čemu se radi. Ovo je video koji je čovjek izbacio 2020. godine. Izbacio video gdje me je izvređao onako baš. I naravno, nakon njegovog izlaganja u samom startu, cijeli video i sve što je Kako lako rekao pada u zaborav zato što je to bilo prije 6 godina. Da li je to stvarno tako? Prije 6 godina sam bio kid, sada sam onako mudriji, zreliji, sve najbolje. Okej, ali da li se nešto stvarno promijenilo? Za sve one koji ne razumiju zašto imam staru ženu i životinju u naslovu, jer je najpopularniji youtuber. Najpopularniji? Zna se ko je tata? U samom startu reakcije već smo vidjeli, kao što sam rekao na početku videa, osvrt na same brojke. Pare, pregledi, pa pare, pa sat, pa auto, pa pregledi, pa opet pare. Tako da šta god da se kaže nije bitno zato što on ima pare i preglede. Nakon toga Baka sebi daje za pravo da govori kome se ko dopao i na koji način, zbog čega u odnosu na ono što radi ili što je radio. Vidiš kako izvrće stvari ide da se dopadne ljudima koji rade obične poslove. Baka se dopao zato što je isprozivao Amira Hadžića, pa svi ljudi koji nisu voljeli Amira zavoljeli su Baku. Nakon toga isprozivao Jasrštajna, pa svi ljudi koji nisu voljeli Jasrštajna zavoljeli su Baku. Nakon toga je isprozivao ovog ili onog i tako je skupljao svoju publiku. Što je apsolutno normalna stvar. Svako se nalazi na svoj način. Samo ne znam zašto je to problem kada drugi rade. Ali dobro. Svako, brate, bi voleo da se probudi, da radi taj posao koji radi, a da zarađuje kao Baka Prase. I opet sami osvrt na pare. Svi bi voljeli se, ali svi bi voljeli zarađivati kao Baka. Zato što niko ne zarađuje više od njega, niko nema više od njega ili jednostavno ne pokazuje. Ali dobro, svačim. A ljudi stvarno poveruju u ovo. Zato je ovaj klip ovako dobro prošao. Jer su ga gledali ljudi s pola mozga. Da, ljudi koji gledaju Baku i pritom ne mislim vređati nikoga, u većini slučajeva je tako, su ljudi koji imaju cijeli mozak i razmišljaju točno onako kako on želi. Bravo. Sad će morati demontujem, nije u svakom videu. Ovo je video u jednom stanu, ovo je, brate, bukvalno godinu dana posle u drugom stanu. Aj, brate, da je u svakom videu. Eto, demant je da se nije dogodilo jedno za drugim, nego se dogodilo u različitom periodu. Ali i da je, briga ga. To nema veze s demantom. Ali dovoljno si glasan, tako da ljudi vjeruju u to. Lako je biti pošten kad te niko neće. Lako je imat nekog pored sebe kad je sve što imaš za ponudit para, jer ništa drugo u životu nisi naučio. Ali dobro, to je samo moje sirotinsko razmišljanje, zato što sam bednik koji para nema. I samim time svi vi koji nemate para ste šugava sirotinja. I ne vidim zašto ga gledate, od njega očigledno smiju gledati samo ljudi koji imaju isto ili više para od njega. 6 godina ovo bilo nepovedivo, ne priča o tebi sad nego u to vreme. Ja pričam u to vreme. Pa ti si to gledao. I svako je tada to gledao. To se prodavalo. To što, brate, ljudi vole da gledaju mene kako pričam da bih ja jebao ribe, to nije moj problem. Ja sam na tome pravio pare. Na tome sam farmovao preglede. I bože moj, brate. Okej, ovdje je striktno rekao da ste vi problem. Publika koja ga je pratila svo ovo vrijeme. I ja sam što god treba biti i nema veze nikakve. Dobro je upakovan video. Jer stvarno deluje kao da sam baš nesmešan lik kad ovako ređa jedan klip za drugim. Da, inače je skroz drugačiji.
Da. Šta mene boli kurac što je maloletna, gle šta radi buraz. Ok, svi mi koji imamo mlađu sestru, neku rodicu, prijateljicu, šta god, trebamo maknuti od njega, ali dobro, šta je tu je, to je on, može, naravno. Da, mislim, znate koliko meni teško palo što nisam bio sa Sarom Jo, zaista, ono. Nije mu teško što nije bio sa Sarom Jo, što je apsolutno ok. On je to samo gledao kao content, što je apsolutno normalno, ali tako? To je furo content, tebra, zbog Sare Jo. Ko nije skonto, tebra, da je za Saru Jo content, taj je debil, buraz. Ko nije skonto da je za Saru Jo content, taj je samo debil. Cijela njegova publika koja je u tom trenutku pisala komentare na Sarinim pjesmama, slikala, čemu god. Tako da svi koji ste ga u tom trenutku podržavali i radili to sve radi njega, jer ste vi institucija, vi ste debili. Odlično. Nemam vremena za to. Ali ga ne interesuje. Pratim sadržaj koji podržavam. Ponadam. Mami oveće u ženskom obliku. Uopće ga ne interesuje. Nakon više od 6 godina. Nice. Da, buraz, ali ovo je sve content, ovo je bukvalno se vidi da je content. Da, ljudi, ovo je sve content. Mislim, ne znam u čemu je problem. Ovo je content. Content je ovo. Content je ovo! Content! Ali okej, content. On može to da formira, da napravi priču i da učini da to izgleda kao da je to stvarno tako. Pa svi znamo da je tako, samo oni koji žele razmišljati. Ali dobro, to je on to smije. Baš me predstavi ono u nekom lošem svetlu, jebot. No hej. Baš ga predstavio u lošem svjetlu. Probajte googlati u bilo kom trenutku Baka Prase i vidit ćete da ne postoji loše svjetlo. Nego jednostavno Baka Prase to što je Baka Prase. I to je to. Ja nikad nisam čuo da je neko udario na Bojana Cvilića, nego su uvijek udarili na Baku Praseta. Zato što je to karakter koji je ovo što ga ti predstavljaš. Iako je tanka linija između to dvoje, ali okej, možda griješ. Ja bio sam mladi lud u pičku materiju, ovo stvarno je uncalled for. Šta vam kažem? Trenutno sam mladi lud, pa mi je sve oprošteno. Zaslužio sam vređanje tu, no hate. Zaslužio sam vređanje, ali no hate. Možda bi vam to trebao objasniti. Kada neko vređa, što je nešto loše što kažeš nekome. A no hate znači bez vređanja. Koliko ta rečenica nema smisla? Ali dobro, to je on, može, naravno. 10 minuta klipa, nisi ga demantovao ni jedno. Ljudi upozore preko četa da nije demantovao ništa do sad nakon toliko duge reakcije i on kaže da je to što on komentariše da je to sami demant. Pa to znači da je ovo što ja radim demant na demant. Nema smisla. Definicije su ti skroz pobrkane. Primjer čoveka koji ne zna šta znači reč demantovao. A ne ovo što pričam u svoju odbranu je, šta, potvrđivanje njegovih tvrdnji. Toliko o tome. Nakon svega toga možda skapiraš da trolujem. Jebi ga, ja samo davao publici ono što ona želi. Realno, brate, možda okriviš publiku što je to tražila. Ali vi ste krivi što sam ja demon. Da, i opet ste vi krivi što je on tu gdje je i što je on postao to što je. Jer on je samo davao vama ono što ste vi htjeli gledati. Jel nakon svega tog možete skapirati da troluje. Jel to je apsolutno opravdano. Zar ne? Stvarno moraš ti da budeš da pratiš moje lik i delo pomno godinama da bi mogao snimiš ovakav klip. Ovo je stvar koju sam htio komentarisati. Da bi snimio video o Baki Prasetu, bilo koje vrste, potrebno su ti samo dvije stvari. Točnije dvije riječi. Odi na Google i utipkaj Baka Prase. I prvih 6, 12, 7, 5, 13 stvari koje ti izbace kao rezultat na Google, to ti je apsolutno i više nego dovoljno da bi napravio klip o Baki. I doslovno svaki dan se može raditi video o njemu zato što je to što je. Možda sam mimovao. Možda i sad mimujem. Razumeš, to zove mimovanje, jel da? I da, naravno, kad god pogriješite možete reći da ste mimovali. Zašto? Zato što to prolazi kod publike. Jel kad nešto mimuješ, to je ništa bitno, samo mimujem. Možda mimujem sve ovo, pa okej. I onda se ponovo vraćamo na klasik njegov. Čim neko nešto kaže, nešto loše protiv njega, i to ne mora biti uvreda ili kako god, nego jednostavno samo se ne slažeš oko nečega s njim, odmah nastaje problem. Ma nabijem te na kurac, bre, ja čovječe. I onda on malo prije kaže da se on promijenio, da je 6 godina dug period, da nije kao prije. Po ovome svemu se ne bi reklo da se promijenio sekunde, ali dobro. To je on, zar ne? Ta pesma imala 25 miliona pregleda, bre. I naravno, odmah su brojke u pitanju. Bilo koje vrste brojki koje ima za ponuditi mora ih staviti na stol i mora ih trljati drugima u nos, zato što niko drugi nema brojke sem njega. Ali okej. Ne znam, mislim, tvoja rođena baba, ne znam ko si, bre. Na spavanje, bre! Na spavanje, bre! Zar ne? Što bi si mi rekao. Ovdje dolazimo do još jedne odlične teme. Balkanska scena je pesma koja je meni donela 120.000 subscribera u mjesec dana. I realno je bila pesma koja je pohvaljala sve youtubere da se učmario svim youtuberima. Neke stvari koje je radio zbog vas, zato što ste ga vi natjerali da on glumi demona. Druge stvari je radio da bi se mogao ulizati drugima i ponovo iskoristiti publiku. Da li samo ja ovo čujem? Ili čujete svi isto ovo? To je bila jedna od najgledanijih pesama ikada, brate. Imala je koliko? I ona 25 miliona pregleda. Da, i opet je tu bitno da li je nešto bilo odlično ili ne. Kritikovali su me ljudi što prozivam diss trackovima, a onda izbacim pesmu koja se svima svidela, ali je loša jer se njemu nije svidela jer loše zvuči, šta već. I da, ovdje u pravu, da, upravo sam to rekao.
U pravu je. Ako imate IQ minus 2, sam sebe je namestio ovdje. Rekao je da je to radio radi pregleda. I rekao je da ga ljudi prozivaju kada radi nešto loše, ali ga također prozivaju kada radi nešto dobro. Ljudi koji su ga prozivali u to vrijeme bili su normalni ljudi koji su shvatili o čemu se radi. Zašto? Zato što je većina ljudi već tada znala da to što radiš nije bilo istinski, nego je bilo upravo zbog toga. Radi koristi, radi pregleda, radi sebe samoga. Ali da, institucija koja te je demonizovala je zahtijevala to od tebe, što te opet opravdava. Nice. Ali ovaj lik ovdje je smislio ceo spot, organizovao sve scene, sve... Ok, u svoju odbranu, on ovdje mora da se odbrani. Kada skuži da je u krivu i kada zna da će biti uhvaćen, onda se pokušava opet oprati, bez obzira. Kao da nemamo oči i uši. Ili možda većina vas nema. Jer ja točno znam šta sam ovdje čuo. Ja sam pesmu Ono moje uzeo, jel ti, inspiraciju od pesme Vosi Bob. To zna dosta ljudi. Iskreno, napišite ispod ovog videa koliko je vas znalo da je Ono moje bila kopija tada. A upravo je na tome što niko nije znao ili nije znala većina izgradio sebe. I u tom trenutku da je neko rekao to je kopija, on bi ga tada iznapušavao. Zašto? Zato što je on originalan. I ono možda najvažnije što ako ne može pronaći opravdanje u sebi, onda okrivi druge. Jer to je opet opravdanje. Svi su šuge, pa što ne bi bio i ja. Ko nije kopirao pesme? Laže. Te bra, Voyage kopira pesme. Tako da je Voyage ponovo pogriješio. Ja sam rekao da sam sve smislio zato što je to, razumeš, marketing. Neću sigurno da kažem, sve sam smislio, ali sam refren iskopirao. Neću sigurno da flexujem time što sam iskopirao pesmu. I naravno, neću da flexujem s tim da li je nešto kopija ili ne. Nego ću samo flexovati s onim što ljudi ne mogu otkriti. Ili možda ne odmah. A kad otkriju, koga briga. Već je prošlo 6 godina od tada. Ali to je on, pa mu je opravdano. Nema buraz, nego pričamo o činjenici. Sad ljudi hoće da gledaju iglu, plastu, sena. Što nije to uticalo na mene? Zato što Buraz sam napravio pesmu koja imala 20 miliona pregleda. I opet, naravno, što ništa od toga nije uticalo na njega? Zato što on imao pjesmu koja je imala više od 20 miliona pregleda. Daj brojke! To je ono najbitnije. Sigurno si sve sam napravio. Su moja braća, samo gazimo. I kad je uhvaćen u laži i opravdanje u svemu tome mu je... Nice. Ceo spot sam ja smislio od A do Š. Mislim, jesi li... Dobro, nisam od A do Š, nego od V do... nešto blizu Š. Lj. Od V do Lj, recimo. Nice. I ovaj video reakcije nije kopija ranijih video reakcije, nego sam ja to smislio. Od V do Lj, sve drugo je kopija. Kako mozak ne radi, čovjek! Minus... IQ 200. Minus. Ovo ja mislim da svako zna da sam ovdje uzeo bit, brate. Ja garantujem, u trenutku kada je izbačeno ovo bilo, da niko nije znao da je nešto od toga ukradeno. Zašto? Zato što nikad nije naglasio to, zato što nije zanimljivo fleksati sa stvarima s kojima ne bi trebao fleksati. Pa onda najbolje da čutiš cijeli život i to je to. Koliko je ljudi na Balkanu čulo za Vosi Boba? Čak i da je čulo za neke od ovih izvođača, koliko je ljudi aktivno slušalo. I u tom trenutku kad se pojavi među 300 debila u komentarima, ti moj, da, ljubim te, i ti moj tata. Pojavi se jedan idiot koji dođe i kaže, ovo je ukradeno, i onda ga svi iznapušavaju i ti ga iznapušavaš skupa s njima. Nerealan si, glup, jadan, mizeran, IQ2. I ono što je možda najgore, kada je neko od vas napisao u chatu, pa ovo nije opravdanje, on jednostavno kaže da njima opravdanje ne treba. Kaže, ovo nije opravdanje, realno serija, ali Buraz, nije opravdanje, jer opravdanje meni ne treba. Tako da, isti zakoni ne vrijede za sve nas. Jel ti kada pogrešiš, u redu je da se izvinaš i da shvatiš da si pogrešio. On kada to uradi, nema potrebe da se izvine. Nice. Što nije neko drugi uzeo Vosi Bob, prekopirao i napravio hit kao ja? 25 miliona pregleda. Nije, zato što nemam ni imao ideju. Što neko drugi nije napravio ovo ili ono? Iz razloga zato što si jedina ti osoba bio spreman da u bilo kom trenutku prodaš bilo šta oko sebe. I to te je dovelo danas da imaš super pare. Odlično. Baš si uspio. Šta si sem para uspio zadržati tokom svih ovih godina? Čodu koji je iz straha blizu tebe još uvijek. Bliske ljude zbog para. S druge strane, bliske ljude zato što su ti dužni usluge. Jer nećemo se praviti da ne znamo da isti Delić s kojim se sada ponovo zbližio tokom vlogmasa i svega što se događalo je bio dobar s Luxom. Ali Lux nije htio platiti korištenja Delića. Bakinog prijatelja. Da, brzo zaboravljamo stvari. Ali dobro. I da, i fun fact, Ono moje je, brate, matrica original 100%. To što je inspirisana drugom matricom, ne biti original, je prekucana, napravljena drugačije. Tu su moja braća, samo gazimo. My brothers don't die, we just Vosi Bob. Tu su moja braća, samo gazimo. My brothers don't die, we just Vosi Bob. Ali to je on.
I može mu se. Ali vidiš, ovo je sad kompleks, razumeš? Ovo sad priča lik da bi se dopao ljudima koji nemaju love. Ok, smrdljiva sirotinjo. Šta ti znaš o tome? I ako ćemo realno, koliko vas koji pratite baku zarađujete više od 1.500-2.000 eura mjesečno? Vi ste jako loši ljudi zato što ste sirotinja. To je on. I može mu se. Pogotovo zašto je bio iskren što se tiče svega od samog početka. Ili ste ga vi izdemonizovali. Ja sam se zaljubio zbog ljubavi. Te one uga buga priče. Možemo dovesti u pitanje ko je stvarno s kim dobar radi čega. Narod će flexujem, brate. A dan danas ljudi gledaju koliko, evo gledaj, vadim ovdje lovu, vidio, 370.000 evra. Ljudi nisu kenjali nikad zbog toga što ti fleksuješ. Ne radi se o tome, nego se radi što si izgrađen u potpunosti na laži. Jer to radiš od početka. Ali tebi opravdanje ne treba. Briga te. A ovdje je hteo da se učepi ljudima koji nemaju love, koja je većina. Gledajte, prljava sirotinja. To ko kaže da ne bi volio da ima puno para, laže. Ovo je jako bitna tema. Ko kaže da ne bi htio imati puno love, taj laže. Ja kao neko ko živi apsolutno i više nego neki normalan standard, i to iz razloga samo zato što se trudim. Bilo je trenutaka u životu kad sam imao 130.000 eura u kešu, 70.000 eura u kešu, 40.000 eura u kešu, 90.000 eura u kešu. I kad sam imao za dan zarađeno više od 4.000 eura, ostao sam isti. Uvijek sam gledao na to da ljudi oko mene budu zadovoljni. Jer to je ono najbitnije. Ali da, šta bi ja o tome mogao znati? Jel su ovi panovi reklama tebe ili tvog auta? Baka je tata, buraz! Da, kad ne znaš šta reći onda, baka je tata! Moja ličnost je tada bila baka prasa, imao je love, vozi Porschea, ima Rolex i šajim se. Kad smo već kod billboarda, ovo je vrlo jasno za objasniti i nema se tu puno šta pričati. Shine se brand zbog kojeg je izdo prijatelja. Ili prijatelj izdo njega. Ali istinu o tome nećemo nikad saznati. Sat kao sat, odlično, svi imaju sat. Ti Rolex već možeš naći za nekih 7, 8, 9.000 eura. Svako ko si za njih 10 godina ne može priuštiti Rolexa, ne znam šta radi od svog života. Ali okej. I naravno Porsche Macan, koji je igrom slučaja završio kod Čode, kojeg je Čoda otplaćivo. Ljudi, ako nešto kupite na kredit ili na bilo koju vrstu otplate, to nešto nije vaše dokle god to ne otplatite. Wow, to je baš za billboard. Baš sam ponosan. Stvarno jesam. Koga voli kurac, tvoje pare, pun si kompleksa jer ti je to, a što ti gledaš, buraz? Da, ovdje je dobio komentar, koga briga za tvoje pare, pun si kompleksa i bla bla bla. Ljudi to primjećuju, samo što u trenutku kada od 40 ljudi jedan napiše nešto tako što je stvarno realno, on će na to brzo i glasno odgovoriti zato što je to ono što jedino zna. I onda se normalni ljudi samo maknu. Nema potrebe da budu tu. Ja sam pre 6 godina flexo sam pre 10 godina, flexujem i danas. I ljudi i dalje, brate, su u fazonu, baka prase, debil. Iznenađenje nije što fleksuje. Iznenađenje je to što laže pri svom fleksanju. Jer fleks nije samo pokazati skupi sat ili brdo keša ako to nema podlogu da je to stvarno tvoje. Ljudi upravo s time imaju problem. Ali i minus IQ 200 ne može to da skapira. Svako se fali parama ko ima pare. I to da se svako fali parama ko ima pare nije istina nikako. Ja znam masu ljudi u svojoj blizini koji rade cijeli život, koji su napravili ozbiljne cifre, žive normalan život i nisam stvarno nikad vidio da su došli i da su se slikali u nekoj prostoriji na stolici koja je napravljena od para. Ali okej. Prljava sirotinja to nikad neće shvatiti. Što svaki youtuber kupi skupa kola? A buraz, zašto će da se pohvali svojim uspehom? Na kraju krajeva, ovo je opet njegova kontradiktornost u istoj rečenici. Dex Rock ima jako puno novaca. Sim ima jako puno novaca. Muđa ima jako puno novaca. Serbian ima jako puno novaca. I puno drugih. Ali da li neko od njih to pokazuje? Da. Oprosti, šta? Najbolja obrana je kada se obraniš ignoriranjem. Ili se samo nasmiješ. Njegovo zlatno pravilo je ako čuješ pjesmu koji se koristi autotune, ta pjesma je Davno bejaš. Jako puno vas je počelo gledati baku zato što nije volio autotune. Danas ga koristi. I danas je to opravdano. Prije 6 godina nije bilo, prije 8 godina nije bilo, prije 10 godina nije bilo. Što se promijenilo u međuvremenu? I možda meni najdraži dio svega ovoga. Ne znam da li ste upratili ovo. Pogledajte njegovu reakciju. Ali ovo, ja sam dan. Kakva? Uglavnom ocjenjuje osobu, a ne pjesmu. Podelio sa 6 jednako 8. Čekuje da vidi šta ćete vi napisati na chatu. Zato što točno zna šta je napravio u ovom trenutku. To nemam argumenta, ne sjećam se bura šta je bilo šta. I da, možda najbitnija tema vezana za njega i njegovu karijeru je tek tako zaboravljena. I nema ništa za reći. Zanimljivo. A svi vi koji ste njega podržavali u tom trenutku ili koji ga podržavate danas, odite slobodno pogledati istu tu pjesmu, Kikinu. Ja sam Don. I pogledajte komentare koje ste vi pisali ispod njene pjesme. Ti komentari su nažalost i dan danas tamo. I iskreno, koliko god da su loši, nadam se da će tamo ostati zauvijek. Kao sjećanje da se takve stvari nikada više ne dogode. Ali da, nemam novaca, nemam pregleda, on je u pravu.
bravo vi. Nakon toga neko na chatu kaže da ima 6 godina da smisli bolji odgovor, a njegov odgovor na to je... Pa, Buraz, da se ja smišljao odgovor umjesto da radim, možda ne bih bio ovdje gdje sam sad, ali nažalost sam radio i zaradio. Možda čak druga najbitnija stvar vezana za ovu reakciju je upravo ovo. Ti hoćeš sad kao da ljudi, klinci, ovi, oni budu neki profi analitičari. Pa ovaj klip da su ljudi svi vrhunac inteligencije i da imaju mogućnost da analiziraju svaki moment, ovaj video bi bio, razumeš, ono flop. Da su ljudi imalo to što je on rekao, baka nikad ne bi bio ono što glumi da jeste, nego bi ostao ono što je on zapravo, jadan i mizeran, kao što je bio i prije YouTube-a. Ali da, otkud bi ja to znao. Nakon toga je rekao da će reagirati sutra ponovo na to. Pauza, nastavit ćemo sutradan. I pogodite šta, nikada nije. I vjerujte mi da nikada neće. Prva drama koju gubiš da si reagira prije 6 godina, znaš sam da bi ti izgasio, bar si inteligentan, pa da, izgasio bi me Buraz, sad reagiram Buraz i šta? Reagujem što je boli kurac, što dokazujem ljudima da ne može ništa me ugasi, razumeš? U ovom svemu je ispao jako proračunat. I glup, iskren. Više nego što sam mislio da je. Ali na kraju krajeva sve ovo je nebitno. Zašto? Zato što ima pare i preglede. Zar ne? Izdemonizovana institucija. Upravo ti koji gledaš ovo i podržavaš sve ovo što se radi ili radilo, ti si kriv. Nakon ovog svega imam reći samo jednu stvar. Pogriješio sam i žao mi. U jednom od ranijih videa sam rekao da je baka izgrađen na dramama. I to nije istina. Izgrađen je prije svega na laži, ogromnoj laži, ili što bi on rekao mimovanju. Izgrađen je na prodavanju svoje okoline, ili što bi on rekao izdaji. Izgrađen je na tome što su ga drugi prozivali. On nikad nikoga nije dirao. Ali da, ima brojke, ima pare, sve ostalo je nebitno. Da, vidjeli smo sve. Ukoliko mislite da sam negdje pogriješio, imate nešto za dodati, napišite ispod ovog videa u komentar. A ja bez pregleda i para odo polako svojim putem. A mi se vidimo već u jednom od narednih videa.